Biyang di tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, angkal. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Kun tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen angkal. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat wen angkal. Wala. Check upom to nga raw da na yung bagtay lugan. Wen angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang angkal. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man tapit sa ta, mangantaman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanen. Mayat to'y plibura pinili baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun di da pa iyo permit ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakan. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen angkal. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen angkal. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kadakwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasanga laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wain, antay. Antay. Awan mo tuntay ginatang yu abadaw. Anya,
Langikam! Dito'y matlalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na! Ay, tinakaw da siguron! Napukaw amin! Saan, antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya? Ay, sayang! Ay, wan nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangpot kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan fimya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso da lang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impos mo na antidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Ingatangan mi iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Ha? Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da diya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi-50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay? Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ilak? Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay paimot kurkurson hadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam na po ka mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Lakay, kita manday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ma. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw tinangilibre kon ka. Di ka nadla, wajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsanda mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas bakay. Katwan na. Sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala. Ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar bakit. Inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Ha? Agad sika ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nang Kyle. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, isumat tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apakas na una panangkita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapadpada na nga maintay, ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek di ta restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike.
Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilukan. Didak pa'y malagip nga o may kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Ison, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Up, Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod, antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga road. Eh? Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Huh? Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay katwan mang tudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan me kat kanan me. Kanuan niya ti balor ti bado me. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamang mo timpos niya ti Dura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang niya ante. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na iti ayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpay so day ta jay impos niya ante a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan da ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang nginginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali a pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, uwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Ket, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalain ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro, tagmanda angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Ket. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali mati alamisaan ang nagkapunda. Kanin siguro ti aso di isup-supot dati customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang matag ito eh. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibuleng da ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wen angkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Nateng kas katain na po yan. Wen angkal. Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaang, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon, na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga iti kadwamin.
Pumanaw akaw nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin dito balay. Biyag, di tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalata ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo't, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkape akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod kat anak ko. Asidagla ang mati istor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day taakape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo ah. Nawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kan sama manan ni Jasmine, maray. Wan, Mare. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, maray. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Tamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agungat tumanon. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amoy yung mata makipurdiya kita. Awan na, maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, apeng nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinaskan alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko ana. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawidak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mang pakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayo tadyak makasurot at talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba. Wan tamanula ang matibadom alina ba, anak ko. Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto. Nabanuga ka nagkapoy ti trabaho. Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabanuga. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan umak ngamin, Maray.
Naglaba ak iti kawas ti anak ko, kan nagluto ak pay. Ay na, paglaba nga minja anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manot tawunan, ngam aging gaita, kat siyaklat ta tinamnamaan na amang ilaba iti murang na, kan agluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rod, Mare. Agungat pa no saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangagkukan ko na. Ay kat kasarita, Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbiyan pa'y lang nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngam inti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak matirong bang aramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito ba lang isong agdalos kayo? Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrik-reklamo kay samad. Sa anak nga agrik-reklamo, anak ko. Madanagan naklaang, na nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Day tamangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka ha. Dito yung restaurant lang ti pagdaytan ta. Nakararte nga ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay latagluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado ang maaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay ka, buy-buyan nyo lang dita ah. Aglaba ka na anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan dagiti murang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkaturong nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mat friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglut-luto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikaswak, friend. Wanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, wan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo't iji balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta.
Agdiretso tayo di balay. Tapno muna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungot ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tadati bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo't ka nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amang ano nabannog kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasang ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga po ko. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatang man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau. Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya kape tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga tuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa ilaan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na mati na torag. Madanagan aklaw na yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayuman ni Jebalayaw. Nana! Anyat na pasamag ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni hospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na naisalbar tibiyag ti inang balasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kaawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Jebalay. Isumat lang awahanan kadwam nito eh. Nelson, Pagsasaritaan tayong tungatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pay lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine.
No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Wen na Gladys. No agnaedak pa lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni nanang. Bawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Wen nga rod nana, biglaan mo't ngamin ti ipupusa iti inak. Ngalah, patib kerem lata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang dayjay. Sumaron nunton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe tilunutok. No, adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abangusan. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Gan di ka une aglidliday, wa? Agyaman akkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong asawam. Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Samay sa. Basit lang ito labaak. Awan mo't trabaho ni Jasmine. Saan ama kalaba ya? San pa siguro ang makamove on dayjay tatang. Bawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay, 2 abulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakkel matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdiya. Wen adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagadday jay friend. Amum ka di. Ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya, Wen friend, kaslaak doon niya dito eh. saan samot anasaya at ti kasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Ada ibagak anak ko. Di ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla dati sadsado na. Di na pa'y amo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalay nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba kumalaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirignak. Ngam, itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Madi nga rutirignak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray dat na lang aglabat aramidom no iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta? Pinagnaudnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak. Tapno ada baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalain akasta ka na yung Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam.
Taam mo nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Ti ko nayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong dito eh. Tapno dabaon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akas tati pa nagsasaum iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng kinilsun ti labaam. At damo washing machine o sarem. Saan ka mabannog naggalgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sandak. Ah, Jasmine! Mapitlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan ti kas pa nagsasaum iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod no ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laong. Anya nga ron ti kayat mo, sika ti pagserbyan ni tatang. No kastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kayat ti kastang ugalim. Isong agsinatalangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay ti kasta. Diyak kayat ti kasjaya pa nagsasaum kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Kauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagipam dayta. Nelson, Ala! Aging pakikan. Kat pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y! Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaig ka dito balay. Basta baliwang ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman ha, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi di silid. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan, nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ah, ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga karik iti bagik nga ang balbaliwakon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Malagip ko nga mintinak. Natayajak man lang nakapagkit daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alalala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkidawam iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang tipagkidawam iti pamakawan, bakit? Nelson, inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta-kalindag ka laysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa, ay-ayatin ka. Ay ayatan ka matunay, Nelson. Biyag di tao. Agyamanak, tasaan na ko na pinarigat ang nagaranggan ka, mayat.
Saan ko na pinagbayag ti panagaram mo? Taadamot panagayat ko ken ka, Bonnie. Maragsa ka nak. Taka mo dyanan na. Kayan ayat kamot langan. Agkalaysata ko man. Anya? Kalay sa adagos? Kato na. Anya pa'y lang iti urahin ta. Kat isuntumot lang ti trong na. Aguray ka pa'y mo't Bonnie. San pa'y nga amo ni mama sinungbatan kan? Naskan ka di pa'y nga ipakadang kan ko na. Kat syempre mo't ta isukat nga rod ti inak. Nalangarot. Makamu ka. Basta tinapatag. Sinungbatan na kon. Mabalin ka di, Marcelino. Sardengamon ti agar-aram kanyak. Addan kaya nayat ko. Anya, adagayam sinungbatan mayet. Sayang arot ano kasta. Saan lang nga si siyak ti babae, Marcelo? Ato di ta. Gamsi ka ti kayat ko mayet. Kan agbagay ta. Pag kunaaman, ngagbagay ta, Wan tagpada ta abasit ka napugot. Hay, dayta nga rod kan. Agpada talang nga rod na basit kan napugot sa ita. Dadabay lang matigasawa. Anya langin nga iti tsura dagiti agbalin nga nakta. Saan mat siguro? Ta saan mat abasit ka napugot dagiti dadakkel ta. Nairanala siguro akas to'y ti panakaitaw ta. Orehan niya ti bagbagam. Saan ka akayat, Marcelo? Ni Bonnie ti kayat ko. Gapo ka di tagwapo. Natayak kan napudaw ni Bonnie. Wala. Kasjay ti kayat ko, apuli. Amang ano saan anapod no ken kaday jay. Amo ka dismayaan naklaan. I'm sorry. Taurayan niya ti bagbagham. Saan nga baliw ti panagayat ko ken ni Bonnie? Oh, ada kamot gaya man iha. Wen, mama. Ket, ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Oh, anya dayta iha. Addan kayan ayat ko. Ni Marcelo kadi iha. Saan, mama? Anya kayo mutin? Diyak kayat ni Marcelo. Iha, iso ti kayat ko para ken ka. Diyak kayat dayjay, mama. Nasingpet ni Marcelo. Awan tulakit di ti agbali na parikot mo no iso ti pakyasawaam. Saan ko nga ayatan ni Marcelo, mama? Ni Bonnie, ti ayatek. Ay na, iha. Amangan no ti kinabak ng mulang ti kinayat na ken kaday Bonnie. Nagado anapipintas dita. Ketapay si kapay laeng tinaram na. Makapasakit kayo mo't itinakam, mama. Kasla ko nayo, sana ka napintas. Napintas ka, iha. Agam, gwapo ni Bonnie, ang maikumparakin ka. Lukon na kantulang dayjay, iha. Da kayo lang mo't timang ibagbagay ti dayta, mama. Kaya't nantupay ngagkalaysa kamin. O makita, kaya't na siguro ngagkalaysa kayon. Tapno matagi kwa na ti kinabaknag mo. Anya ka din dagita sasawan nyo, mama. Saan nyo pa'y unay nga am mo ni Bonnie ngam kastan ti bagbagayo kan kwa na? Gapo, tanatag sentirik na ken kwa na, iha. Ambisyosa mat ang babae. Talaga nga'y naklon na kaadagos. Di ka ko man nagselos. Saan ka di ang napagsaritaan tanda ito eh? Mairanod ka no bilang lang. Basta di naksinsinaan. Talaga matadi ka sinaan. Ngamin, siyakti mo na anobyam. Sungarot adi ka agselselos. Agtong palak no anyaman titulagan ta. Si katay ayatek. Aramatin talaang ni mayet. Tapno bumaknang ta. Kat intun mapasama kan tikas ta. Sinaak tumaten. Menel a babae. Di la makadlawan no apay akinayat mo kat naglaan. Uwan nga roda. Pagan ano kumamatikas kan kwa na nga. No saan laga po iti kwartana. Kanti plano ta. Tsak tutupan day dya babae. Agbibisin kit di iti gwapo ang boyfriend, ha? Agraraman. Marcelo, aging gaasan da pa yan nagkasar. At danamnamam. Mapukpukawan dinamnamak, madam. Saan nakakayat da anak yo?
Wen, nyam sika ti kayat ko para iti anak ko. Tinak mabali na sukiran ni Mayet. Tanwarami din na dayta. Saan ko nga ipanagan ken kwa na amin a kinabak ng ko. Nasken asigurado ka na saya at ipagbanagan to ti anak ko. Diyak kayat alukwen lang ti lalaki a pakiasawaan na. Saan kong almanan ti kinabak nang, madam? Basta tikid-kid dawaken ka. Saan ka ama umuma? Sapay ko ma. Ta si dadaan ka manguray ken ni Mayet, iho. Ikarik day ta, madam. Kaya't ko kumangagdit ta. Nga mabai na ka mangawis kan kamayat. Amumat amarigrigat aklaan. Kat awan na anay kastusa. Anya ka kadhi. Maawatak mo't dayta. O sige, agdayta. Katsyak ti makaamo. Mapantamangan iting ginginahan na restaurant. Saanin? Kababayin lang. Nung makita da si kababae tagbayan. Saan mo ta problema dayta? Oh, adto iti kwarta. Iggamam dayta. Tasikan to ti agbayad iti restaurant a pangananta. Ha? Ang mga nuko na agunggundawayan ka. Nganya ka kadi. Saan ko apang panunutan ti kasta? Gaputa amok ngay ayaten na. Agyaman ak numawatan nak mayat. Inarakop nak. When? I love you, mayat. Bonnie. Ay ayaten ka mat, Bonnie. Tuyan ti kwarta, mayat. Isubli kon. Ta itulod ka ni Jabalayo. Ala, saanin? Saan ko mat nga alaan? Intid ko ken kadaytan. Tapno adaw saram. Ngam, mayat. Sige, gumura akin ka no isublim dayta. Agyaman ak nga rod ang mayat. Nagsimpat ka talaga kayan ayat. Basta ikarim. Adi nakluklukwan laeng, ha? Siyempre mata. Apay kumalukwan ka ngay. Oh, makitam dito kwarta. San kami pa nagkasar? Ngam ik-ikkan na ko niti kwarta. Inarakop ken inagkaklang. Kitsan na nga inala ti kwarta ngayong paggam na kanyak. Amangan mo't no agin enjoy kanitar aramidang, Bonnie. Amangan no main in love kan iti dayja babae. Kat panawan naktumatan. Saan to mapasamak dayta? Anya ka kadi? Tiwala lang siya. Tsak pagan ano dayja alaad. Sikate ay ayatak. Siguradum lang dayta, Bonnie. Gaputa jak ipalubos nga agragsak kayo iti dayjay alaan. Ada manan mayat. Flowers and chocolates for you. Si kamanen? Sana ka mauma. Amang idato ni tinapudno nga ayat ko kan ka. Mayat. Di mo timbagat nga dan kaya ayat ko? Aging gasan kayo pa nagkasar. Jak to sumardeng agdaton kan ka. Pumanaw kan? Awatem ko mamatirgalok kan ka. Pangasim. Tapalubusan na kagdaton kan ka. Agpakpakahasyak mayat. O sige. Awatek da kita. Ngam, ibagbagakon. Awan nam namaem kanyak. Taadan ka ayan ayat ko. Urad da kayan ayat mo. At daaklat ta dito yung agururay ken gamayat. Sumardeng agtulang. Into nagkalaysa kayon kini Bonnie. Nasayat met nga rod no pinalubusan na ka nga agaran ken ko na. Nga urayadan ka ayan ayat na, Marcelo. Wan madam. Tong palak ti amin nabilin nyo. Basta pagsayatan ni Mayet. Saan mo asardayan na sagutan? Tapno maamiris na akabailam nga ipaay amin ken ko na. Idin to aday jaya boni. Kat polos nga awan maawat na regalo. Wan madam. Awan sayang akwartak. Numay papan ken ni Mayet. Di ka madanagan. Takanayon kumot apalagipan asikatirumbeng apakiasawaan na. Apayan nala daw ka asimbang pet. Nag-date kayo man ni Tidayjaya Boni.
Wen, mama. Sino nga iti gastos no kas dyan nga agday-date kayo? Sika, Anya ka din da kita damdamagan nyo, mama. apay, masakitan ka, iha. No ni Marcelo, tikayan ayat mo, sigurado a bongga ti date yo. Ngamin, kabailan na ka nga i-date, itingingin naan na restaurant. Diyak ka sa pulan da kita, mama. Basta ni Bonnie lang ti ayatek. Kat pangaasi yu ha, mama. Di yu lapdan ti ayan ayat mi. Diyak kaya na mapaluspusan ka mayat. Isungag kalaysata ko man. Anya? Bonnie, sigurado ka kadi? Uray simple lang ang akasar. Ta isulaang mati ka ba ilak? Saan, Bonnie? Diyak ipalubos a simple lang ang tikasarta. Kaya't kung di tay bongga ti kalaysata. Ngam, mayat, amumot amarigrigat aklang. Siyak ti makaamoy ti amin, Bonnie. Sikat ti makaam mo. Ngam no para kanyak. Saan nga importante no bongga wano saan? Tinapatag. Asawa kanton. Sige. Ibagak to nga rod kan ni mama. Taag kalaysatan. Sana mabalin, mayet. Diyak kayat ngagkasar kayo iti dayjay Bonnie. Apay kasta kayo, mama. Bayanda kumamot ngagpili ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Sige. Ngam, iti may sa kondisyon. Kaya't ko mapaniknikan. Nupod no nga ay ayaten na kada jay lalaki. Uwad no saan. Anya ti kayat yu mapasamak, mama. Subukam tinobyom. Dumgag ka. Taibagak dagiti aramidam. Apay pinaebanak dito balayo mayat. Anya di ko na maibagam. Kwang amin, Bonnie. Nalugi ti negosyo mi. Kat nakautang kami pa yan iti dakkalagatan. Anya? Kat anya nga rod ita? Agkalaysatan. Oray simple lang. Sana ka diha kasta ti kayat mo. Simple lang apan agkalaysa. Tay sulaang mo ti kabailam nga ipaay. Kwa? Itantan tapay lang. Asi kaswampay nga rod tinalugi ang negosyo yo. Kwang amin, naila ko min ti negosyo mi, Bonnie. Sa balin ti akin kukwa. Anya? Kwa? Baliwan tanto tagsarita mayat. At dapay ngamin napatagalakad ko ita. Ha? Sige. Urayak to nga rod ti panagsublim, Bonnie. Malas talaga. Apay ngagpupudot ka, Bonnie. Nalugi ka no tinegosyo damayet. Kalpasan na. Kaya't na nagkasar kami. Pagan ano kumati mangikasar ken kwa na. Kat nalugi mo't gaya mong tinegosyo ta. Anya? Pinanawa ko na. Imbaka ngagsubli akto. Tada na patay gapagnak. Ngam, pagan ano kumatag subli jay. Uray awan. Agbirok talangin iti sa balet target ta. Awan maganab kun iti dayjay amayet. O anya, nagparik na kadikin kan ni Bonnie. Saan pa'y nga rod, mama? Saan na nang sungsungbatan na giti awag ko? Katita, Jack pa yan makontak. Anya, ket, nakaamiris ka ka din iha. Mama, Pinaghadal ka man. Nga mapaya di mo aramatan ti utek mo. nasakit a panunutan. At ikwartak lagayam tinapatig ka ni Bonnie, mama. Pag nakmamday ta na napasamak iha. Uwen, mama. Agsubli ako ni Tayan tinegosyo tayo. Katsyak man ang tiagbantay. Ang mga noon niya pa iti mapanunot ko ang maaramid. No adda aklatan dito'y balay. Sige iha. Sige. Sika, ti makaam mo.
Kwarta man, Bonnie. Awan nga, Regina. Awan mo't madiskitaran. Masikuran ako nga awan kwarta na. Makauma mo ti kastoy. Pasensya ka na. Di mo't ngamin nagbaligit ti plano ta. Sige nga ro tarumarak. Papanamanin. Kanayo ng tiruror mo. Inak agdiskitar iti kwarta, Bonnie. Makadlawa ka talagan. Masansan ti irurwar ni Sina. Tunggal sa rungkarak dito dagos na. Iranana mo't ti rumwar. Kasla likliklikan na. Gan, nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. Tinasayahat. Surutek iti limad ti nobyak. Amwak no sa dino ti papanan na. Anya, magustom ka rin lang di ginatang ta agawas mo sila. Wan Gregorio. Kantoy baga ginatang mo. Paboritok da ito eh. Ket kasano, suburot ka kanyak? Mapantay di balay ko? Sure, Gregorio. Sumuro takiti sa dino man apapanam. Sina! Mabit lang, Gregorio ha. Inakbitag si Ar. Urayan nakton ni Gerwar to department store, okay? O sige, Sina. Mabalin ka di, Bonnie. Di ka mangriribok dito'y. Agawid kan. Asino day jay alakay kunak? Ala, ibagak man langan. Nobyok ni Gregorio. Anya? Ladingitak, Bonnie. Ngam ni Gregorio ti makaipaay iti kasapulak. Kwarta ti kasapulak. Di mo maipaiday ta kanyak. Isong aglinipatan. Kat di na kun nariribukan. Taure anyat aramidam. Jakon makisinubyan kan ka. Anya? Mayat, adda ka man dito ayan ti negosyo. Kahit nakadiasawan, nabawi yun dito eh. When, Bonnie? No kasta, ituloy tan ti kalay sata. Tapnoan niya, Bonnie. Nabayag nga inururay ka. Di mo sungsungbatan dagiti awag ko ken ka. Aging nga in black na kon. Ita, ibagang nga agkalay sata. Pasensya kan. At dalaan na si Kasok. Ti ko nam kiti. Impagarup mo nga awanen kwartak. Takwartak laeng ti inayat mo kanya. Isu nga di imbagak nga awanen kwartak. Binaybay anakon. Saan ngagpay suday tamayet? Ay ayatan Di ka? na kon maalilaw, Bonnie. Iso pumanaw kan. Taadda kaayan ayat ko. Anya? Ani? Adda ako. Honey, oh my God ito eh. Ne. Bonnie? Adda ka magganan dito eh. Kumusta? Sige agpakada akong mayat. Panawan kayo pa eh. Ita tanalpasan ti kalay sayo, natal nanti panunot ko iha. Gaputa mapagtalkan ti lalaki anak asawaam. Mama, agiam anak. Gaputa, saan da ka binaybayan? Tinulungan dak, tapno makaamirisak. Kasta ti kinapateg mo kanyak nga anak ko iha. Saan kayo madanagan, Mama? Subadak dayta apan ang ipatagyo kanya. Aywanan kayo. Aging gaabumakit kayo. Saan kayo abaybayan, Mama? Agyaman na iha. May salaangan ti kidawakan ka, anak ko. Anya dayta, Mama? Ikan na ko ba iti apo ko? Iti kabiitan na panawen. Anya? Mayat, awan ka dito malagip mo? Tunggal makit-kitam danak ta? Ha? Awan man. Anya ko matirumba nga lagi pa. Malagip mo ti ko na mili. Nga, anyang tulangan ti tsura ti anak ta. No data ti agkatuluyan.
Ah? Anya ka kadi. Aging gayta, saan mo pa yan nalipatan day tiyang imbaga? Siyempre, saan ko malipatan? Kita mandanak ta. Nakapimpintas. Wen nga ron. Pasensya kan noan niya dagiti na isawsawang ko ken kaidi. Wen, maawatan ka mayet. Inayat ka latta. Iti laksid, iti panang pagpabayin mo kanya kidi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Marcelo. Biyag. Di tao. Ne, nakarubat ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbea sumarag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, adudan ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apayakas jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mat aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, sar. Siya kunti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabok ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito'y pasarabong kanyak, Maala, sumrag ka pa dito'y apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam maakto na sumrek iti trabaho. Wan mailiwakan ka, William. Kayat ka pa'y akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumaka nito. Di kagda nagkarol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagda nag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasayata dakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. To nagladaw ka manen. Ang dapat namin napatigay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni Bossington makita. Sige Sikati makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatigay na si Kasok. Malaki ti nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tata? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdam ha. Riingan kanto. Diyak payat, nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na, sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko, sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya akong timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man iti rabi Karol. Apaya di nakrining.
Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ama sa paak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kasto. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno sana masapul nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga, Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin do oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod Era. Kailiw ka pa ikit din. Di mo masarsarong karan nagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili kumit itan ang makita. Wen umay kan tula tagpasyar. Ang nasapa ka mo rin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na ka na yun? Nadala yung masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inal daw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramidem. Rumbang kumana katurong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibaga mo tani napanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahit asal saludsunem. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. No kasta nga Rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Naggapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto nga raramidag. Sika kumamot tin ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nangruna ka ni Arian. Gabuta iso ti inauna. Apay, sika kadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga Rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adakan ka, no, sino ti patsyem ka na kami Panang dadal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatsyem dagiti atat tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Omega, rumarta dito opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale. Gaputa lunch break mo 10. O ala, mapantangaro dito may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Nakuna na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ni Vina. Amok da ita.
Kaputo sa bali dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kan may sa, masyanak matlahan ka na kita anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan dayta, asan ada kayo tinaikari aparay titunggal maysa. Minamaag dayta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturogan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigod apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Sino nga mintin ang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti ko na ni era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka na kiti anak ko. Awan na pulos oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito idagos ko. Sangag sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito ya makitkita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw William kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayat. Itaray ka laangan iti ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Apay-pay lang amin anam-amok dayjay a tao nanang. Apay-pay lang amin na nagsabat ti daalan mi. No sinaan nagmatlagayam.
Aklonam tigasat mo, ta sinarak mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnam alatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan Apolos. Kanikang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Inton sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake ti puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya. Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. Okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasdya nagpanagan ni Nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masya anak unay ka nagiti anak mi. Kapot sangit da sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apay na pasamak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakin ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video iti babae. Pakawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak. Nailaw anak. Ket nakasagana ka magsulnit iti aduan nagkuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanan na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula suliso ka kiti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Binasawag.
Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na iti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige, ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mo ulitan ti naramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta.